Bok svima, ja sam tenisica, a ovo moja blizanka natjerala me da bude u kadru. Danas ću vam govoriti o mojoj vlasnici, koja je vrlo vesela i razigrana, barem nekad bila. Ona danas prolazi kroz teško razdoblje. Roditelji su je rastali, ali prije ona se najviše voljela družiti sa svojom majkom, gledale su TV i slikale se, igrale društvene igre i majka joj je često donosila poklone. Kao na primjer ova duksa. Nju je nosila posuda gdje god bi išla. Kad je mama otišla, počela je živjeti neki potpuno novi i drukčiji život. Nismo se više družile s drugim tenisicama i nismo se međusobno družile. Nije bila zainteresirana za ama baš ništa. Ona samo je razmišljala o svojoj majci. Sama je gledala TV, sama je igrala društvene igre i išla je uvijek spavati sa slikom svoje majke u toj duksi. Par tjedana poslije, jednog dana njen otac je došao do nje i ponio sa sobom obiteljski fotoalbum. Gledali su ga, dugo su ga oni tako gledali i smijali se, plakali, ali na kraju su shvatili da je najbitnije da imaju jedno drugo. Tada moja vlasnica napokon se opustila i morala se pomiriti sa tom stvarnošću. Napokon je tu skinula kapuljaču i upalila sva svjetla.